re tla ilukisha ka matla jwale ke no re malome ka kapa ka gore ba le ba sa yetla a re no re go ba thieletši ba ballang ka gae ba nago le mathata a magolo batho ba dumang gore ba ka botšiša dipotšišo gomme ba arabiwe re no ba dumelela ba botšiše mo gongwe o botšiša ka toro mo gongwe o botšiša ka tše di go tlaišang ka gae gore o ka tšwa buang mo gongwe o botšiša ka tša semoya mo gongwe o botšiša ka go tshwenyagela ke ngwana o nyaka go tseba gore a ka fola ka mokgwa mohuta mang motsotsoši yona ba gešo nako e sa dumela re sa emetše ba le batlang ba tšwelelang balli ba rena ba bošegong ba lekgono ke nako gore o ka no a mabedi a mararo wa botšiša moroka a kgona go araba mo go arabegang gona ke leboga kudu malome ka kapa o ka napo a ba biletša dinomoro ra no tšwa re e swere re e tšhofa ba ekwa gore dilo di tlile o sepela buang ka nnete a re a leboga moroka ge e le ga jalo gona motsheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm nomoro ke yona yewe o botšiše ka nto nngwe le ye nngwe ye o nyakang go e botšiša ga rena tlhogopoledišano mcrs o mo moyeng dumela mcrs thobela mcrs re kgopela le boleleng godimo wa rra ke kgopela go feta 01311004060 mcrs o mo moyeng dumela 01311004007 01311004006 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgašo ka fa mcrs o mo moyeng dumela mcrs dumela mcrs hello yebo rai a re gona rraleno bao mogoshadi e dišetse maruma go doctor moroka le kae mama re ba no raleng aowa ge re tamiša ke lena ba bagolo nna re a thaba a wa leboga age jale nna bothata ba ka ke ne bana go ne lo a berekang o ne bana a go ne le o motee wa berekang ka mogae ke no ba ke ikemetsene jale mola ba ganelela kua makgweng tsa go bona o neng wa kukia jalo ba tlogetše ka moo gore ke a sokola go ba ke gola ke a ba phatlolela gore ba reke bekana bana ba mamale a ba phethela ditaelo bothata ba ka maralo maraka ke kgone go ba hwetša ene bothata bo bongwe ba ka ba gore ke ka bona ka one ka gore sheleng a e gona ke pališa ke sona seo sa go ba romelela se ke ba romellang ku mama wa bona ge bana ba sa bereke ka mo gae o nyaka go tswa le bona go pala o ria jwala bo bonnyane wa kgopela badimo gore badimo ba ka ke kgopela lefe bana ba ka mmereko o phasetša bana ba gago ka jwala ka morago ga go phasa ka jwala jwale ka motswadi o phasa 3 days latelelana ka sneife ge letšatši le tlhaba frugo mola ka bo ma 5 ka mahube a banna wa tsoga wa phasa o phasetša bana ba gago gore dilo tša bona di bulege and then wa nyaka le kerese tšhou ba rapediša ka yona go fetša go phasa dilo tša bana ba gago di tlo bulega mmereko ba tlo kry-a ene ba tlo kgona go kopana ba boa gae bara ge ba seno fihla gae wa ba tšea wa go ba nyakela thušo then go bona o ba phasetša dilo di sa loke wa ba tšea ka mokana ga bona o tla le bona kua ga moroka nna ke tla bona gore ke bereka buang ka bona ka re go mbala ga o ne tšhelete bana ba o nyaka ba kry-a mmereko and then ge ba fetša go kry-a mmereko bana ba tlo tla ba tlo leboga o ka no ba tšiša ka 1111 ka mokgwa o kgonang ra tšea bana ba ra nyaka go tseba re lepheko le legolo ke eng mo godimo ga bona ke re ge motho a ne bana se batho ka moka ba tla ratang go bona bana ba motho ba ka ba le tšwelopele jwale bana bao ba modimo ba tla no dula kua makgweng ba bona ba bang ba bereka bona ba sa bereke dipelo tša bona di bohloko a re ba thušeng ka lebaka la gore go bohloko gore o ye makgweng ge batho ba bua mafelela kgwedi wena o no bua o sene selo fela ka moka le tswa makgweng ba tla ba namela kang no mama ke go fa taeloši ke kgopela o rie bjala bo bonnyane ba go no phasa ba go botša badimo kore o iše sello go badimo ba geno ke botate mogolo wa go ke bokoko wa go ba ka se go lahle ba ka se go tlogele ba ka se tlogele bana bao ba sokola ba le gona ba botše dillo ka bana bao ba kgopela gore ke kgopelela bana ba ka mmereko mapheko ka moka a e leng gore a phikile go bona ke kgopela gore a phekologe and then o tlo bona bana ba dilo tša bona di tlo loka di tlo ba ga botse mama
ke go lebogile Moroko. go leboga nna kudu mama bana ba kry-e mmerekwa kere thank you a re a leboga mogoshadi 01311000406 mcrs mo moyeng dumela mcrs dumela papa re kgopela le boleleleng godimo ga le kwa gale ge ka mo divolume tša ka ke le ka go di kuka ka mokgong ka kgonang ka gona motheletša a sa kwa gale a ke sa tseba rena ke dire eng ke ya kwagala Moroka thobela o kwagala ga botse uale Thobela ee ke Moramanyathela Moroka thobela ba ga Manyathela ke na le lebakanyana tshidilona la gore ke na le go ba le dipono ge ke na le dipono ge ke na le dipono fela ke a phaphama ga ke tsebe gore go direga eng ga ke tsebe gore lebaka ke eng dipono a re gopoleng gore godimo ga tsona go na le dipono tša go phološa maphelo a rena go na le dipono tša gore efoša ka gare ga mathata go na le dipono tša gore kuka mo bophelong tša gore iša pijana ke bolela ka ditoro tša go swana le bale ba di lorang ba fetša ba petša ba swara maphelo a bona a fetoga go na le ditoro tša sedimo go na le gore ge motho a lora ditoro tše e lego gore ke tša go mo phološa mo bophelong ba babe ba fihle ba mo fihlele ka phoofolo e bitswang thokolosi e distepe ditoro tša gage gore dilo tša gage di boele morago motho wa go swana le o nyaka go hlapišiwa o nyaka go kry-a pheko goba taelo ya go gorela ye e leng gore mmereko wa gona ke ya go hlatswa ditoro nto mathomo pele ge o bona o lora ditoro tša gago di ema re santse re nyake go tseba gore connection ya gago le badimo ba gago ana e sa le strong ka mokgwa e leng gore badimo ba geno ba inyaka ka gona goba badimo ba geno ba baraka gannyane batho ba babi mo go wena na so taba e ya ditoro ka mokgwa e leng ka gona mogala ba gešo ke tabenyane e ka lokišiwang ka letšatši goba ka motsotso o tla beng o fihlile ka kua gae ke tlo thoma ka go lebelela gore ana ke eng se sego di stepang gore wena go lora go be le nto e go tsošang e go ganetšang gore ditoro tša gago di fele a re gopoleng gore ka gare ga toro re kgona go efoga meleko go swana le mokgwa wa dikotsi moleko wa go swana le magadima moleko o mogolo wa go swana le diješo and then ge e le gore wena toro ge e tla mo go wena ebile wa tsošwa o ka fetša o te kry-a o le ka gare ga mathata gobane go ne dilo tše dingwe mo torong re bolela le badimo ba gabe rena ba re phološa gare ga batho ba babe so taba ya gago ya ditoropa ke na le taelo ya ditoro ye e leng gore ke ya go connecta motho le badimo ba gabo and then ya raka moye mebe ditoro tše dimpe mo go motho ya fa motho ditoro tša bophelo tše e leng gore wa di lakatsa di a kgona go phethagala wele go nyaka gore o kry-e nako tle ka gae ke tle ke go thuše pa mabapi le tabeng ya ditoro no kore tsona di a tla gabotse di re mola di tla ke di bona gabotse mo mafelelong ya ke mo ke phaphame ge di ela go felela ditoro tšeo di lorang ga go le kudu di tsamaelana le sedimo goba ga go le kudu eno ba ditoro tše e leng gore o no lora dilo tše di riagalang mo motseng goba ke ditoro fela tše e leng gore o no totorela o ne le mo gong balekane ke ditoro tše di jwang pa di-mix di na le go tsamaelana le modimo maloba ke lorile ke le kereke tsokong ye nngwe and then go tshwana le maabane ke lorile motho o mongwe a nlomiša noga wa bona ditoro tša badimo di nyaka metsi a sediba sa godimo ga thaba ke sona se kgonang motho wa semoya go bula ditoro tša gage motho wa sedimo o swanetše go ba le taelo ya e berekišang kudu mabapi le ditaelo tša gage gobane badimo ba re phološa mo go nago le bobe gona ba babe ba tswalela badimo gore botša ditaba so ditoro tša gago di tla gabotse ka mokgwa o di nyakang mara mafelelong a di kgone go go fa toro ya go felelela ye o ka reng ke lorile eng e be go riagalang leng nka phologa go e tla mo le mo so go nyaka gore o kry-e nako o tle re gatlhane tate mogolo re bone gore gabotse bothata bo bogolo mo go wena mabapi le ditoro tše e leng gore di ya go tshwenya e ka ba eng thušo yona e gona mabapi le taba ditoro okay ke go kwele ke ya go leboga tate mogolo right 0131100407 mcrs o se moyeni a kwande le kae a re gona ra lena a re ona a re ntse thobela mama le kae
re gona bošegong ba lekgono mama re leboga go se wa robala o thieleditše radio e kgolo ya MCRS re go thuša ka motswadi ya nna ke na le bothata mane ke bothata bo ke na le gore ke thibane o ka re ke tšhuka ke ntlhagase bjana after mo ke kena ke le setho mo gara mo kgathamatswele mo ka re ke mošimo ene ke tlela ke sello gore ke tswe ka mo lapeng ke ne le bana ba a ya re utlwane gapea ke ithekgile ka yena o ile a nataka le rena gona bjanong gore ga bedi ba teng mo ga ya ba bereke o ke re ke ithekgile le lena ke nna ka reka ke ne ke founne ke besitse ngwana sekolong ke sala le lesea ka ngwana ke wa bona gore ke emile gore mama e re ke loge ka bane gore kwa ka pele nkwe e bee gabotse mama o kwa peini mo mmeleng e betha mo kgathe ga matswele ko go kwela gabotse gore ke a gothinya o ka re ke felela ke moya bjana o ka re ke tšhoka ke something aga go na le any treatment e le enwang nna ke nwa high blood ko go kwele ya go tshwana le ya gago mama ke bolwetse bo bo rileng mo mmeleng bo bo nyakang go tloga bo lekolwa bo nyaka ke tla go lebelela bona ke tšhaba go hloke bolela malwetse ya gago mo moyeng ka lebaka la gore ba bangwe ka lentšu ba go kwa go romang mabapi le tabeng ya se se go hlagelang jwale ka ge ke le ngaka ya setšo ke tseba gabotse gore ke eng ntho e go hlagelang gobane se ke sešupo sa go no bontšha gabotse gore le sejišo se gona mo go wena se e leng gore mmereko wa sona ko go thiba moya and then go nyakega gore re tle re bone gore o ka kry-a thušwa mohuta mang mabapi le tabeng ya mathata a o gatlhanang le ona nto kgolo ye e lego gore o tloga o nyaka thušo go yona ke ya gago le bana lelapa leo leng ka gare ga lona ka lebaka la gore malwetse ya gago a ka se fole gobane o ne palabalo e ntšhi mo go wena mogopolo wa gago ga o khutse o phela o balabala ka mehla le ka matšatši o ne le sello se se ntšhi ka bo wena jwale go nyaka gore re lokiše nto e go tshwenyang gobane o a balabala molato ke mama hai nna ke a balabala ka molateng la ke la gona bophelo bo tia la bošego le motsegare le gona nnetseng ke ngwana a bolela mantle ka nkare mama kane bo sa ke sekolong ke ra tsamaya ngwana ka ke tare o tswa le nna ka tswa ka ke maarolwane ga ke na thušo ga ke na wa nthušang le yona ke tla grant ke re ya ke rekile tsa go tswa go fedia go na seo ke na gore nka emelela motswadi wa gago wa mme o kae ke ya go mme ka mogare ga lapa o ituletse o nnoši goba o ne le mogalabe mogalabe ka gore ke na le bana fela o šetse le bana fela maela nna nka go fa ngwana motswadi aka boele ka motswadi nka go fa maela gore e no kry-a nako tle ka kua kgorong tša baroka re bone gore re le baroka ge re go lebelela re ka kry-a eng gobane se ke se bonang ke gore ka gare ga lapa la mme o go ne mathata motswadi wa mme o ne le bothata mogalabe wa mme o ne le bothata mme o ka bo yena go ne le malwetse a leng gona mo mmeleng wa gage o tloganya ka thušo e kgolo and then le taba ya kgatelelo ya monagano e gona mo go yena ye nngwe ye e hlolang gore ge mme o ga kare o kry-a pholo go be boima mo go yena so thušo ya nyakega mo go mme motswadi o tla tla ka gae ka tla ka bona gore ke mo thuša jwang e fela a se ke a diega gobane mmele wa gage wa o bona wa tsamaya ga a ka diega o tlile o tla bolwetse bo godile re tlo re ge re a thuša ra kry-a ile gore re palela le gore re mo thuše ka lebaka la ge bolwetse bo tlabe bo šetse bo jele ene bo mo gobaditše go fihla kgole o sa le gona gore o kgaogile malome ka kapa o kgaogile moroka ya mare ke ne nnete gore o ntheeleditše mme ga a rie gore go sasa ke tlabe ke le gona ka gae a tle ka gae and then ke tle ke bone gore ke mo thuša jwang ka nnete ya MCRS o mo moyeng dumela MCRS hello le kae rona ra le a re gona be ke kgopela go lela le Dr. Moreni thobela motswadi ya ka le kae a re gona doctor nna ke tshwenya ke toro ntoro e mpuseletša makga a mabedi ya ke lora ke bona dipudi gomme ke tsere lebe ke re ba re ke kgef gore ke diele ke mohlapologo wa dipudi nnete ba e somtse gore ke tsebe gore ke tlo dirang ka go se a phaphata o lora
ba re ke gore le ke re ke bona dipudi go agele tsa motlhapologo wa dipudi ge e somtse gore ke o ageletse le gona gore ke maketse gore go dirang ka ona ke a phaphama. Nto ke e tsebang ka mohlapologo ka bona ke taelo. Nto ke e tsebang pudi ka bo yona ke sedimo. Go na le taelo ye badimo ba geno ba go fa go yona fela e nyaka go lebelelwa. Why ke re e nyaka go lebelelwa? Ka lebaka la gore wena mong wa toro ka bo wena o na le leswiswi. Wena mong wa toro ka bo wena badimo ba go fa go toro ye dilo tša gago ga di loke. Wena mong wa toro ka mokgo badimo ba go fa go yona toro ye go bontšha gore ka gare ga mathata a bophelo ba gago go na le sello sa sedimo ebile go a bua go na le sello se e leng gore badimo ba geno ba lla ka gore dira tša gago ke tše dintšhi di thiba dilo tša gago ga ba nyake go bona ge di ka loka di a ba gabotse. Mohlapologo o alafa dilo tše dintšhi ka lehlakoreng la rena jwale ka mangaka a setšo kudu wa diphoofolo ka go fapana. Taba ya pudi e kgona gore hlakantšha le medimo ya gabo rena mo e leng gore go bile le diphoso gona. Toro ya gago e ne le dilo tše dintšhi ka gare e nyaka otle ke tle ke go lebelele ke bone gore nka go thuša jwang mabapi le tabeng ya toro ye mama o re fa go yona ka lebaka la gore sedimo sona se gona se se letlaišang. O sa dula ka gae o tšwela o tla ria gore a mfounele wa bona malome ka kapa ba bantšhi go ne ntongwe be ba sa e lemoge. Ge re thoma re bolela ka mohlapologo ka bona go o ka re o tsamaile wa bona o ka re ga o gabotse wa no thoma wa ema wa no tšea mohlapologonyana wa gago monnyane o tšhela ka gare ga metsi wa no re ka moganong wa nwa ge e le gore ke sejišo sa yona nako e o tlo se tlhatša le yona nako eo. Mohlapologo ke setlhare se seng se segolo kudu ge o ka re o e tšwa o tšwela ka ntle wa bona maybe batho ba go seleka ba bošego go ka no tšea mohlapologo lo monnyane wa no re mo mahlong le ge ba ka re ba go foufatša ba ka se tsogile ba go foufaditše. So taba ya pudi e re thuša ka gore kgopelela mmogo le go ria gore mo medimo a gabo rena e kgopišegileng badimo ba gabo rena ba re roballe gabotse ba se ka kry-a ba re tlaiša. Jwale taba ya mmeo e no tloga e nyaka go lebelelwa gabotse mare ke tla mmitša o tla tla ka gae ka tla ka mothuša. Re a leboga Moroka, re a leboga hle motheletši wa motse community radio a gona fa le go 96 number 3 FM ntle le go senya sebaka o fitlhile molle wa rena ka fa re tlo no gopela gore re no ya gona ka kua go yena ka kua re mo fe sebaka a dumediše motheletši ke moka a re fegolele se borala ka baka la gore mampia re lapile melala e bile le nako e šetše re potile ka phefo kgaitšedi ya ka madume ke ya gore re ya go dumediša sebaka ke sa gago nape o re tamiše ge o fetša o nape o re hlalosetše ditaba tša gago ka botlalo. Thobela a ge mama ke nna Hlokaina ke dumediša ka mokana ga bona ke dumediša le ntate ka kapa le ntate Moreng. Thobela nna ke ne le bothata bo e leng gore sentse ke sa le ke belega ngwana a fetša 3 weeks ngwanola gwa tla bo sesi ya ka gae e le mathomo ba etla gae ge ba fihla ngwanola a thoma a hlakahlakana e state gore bo sesi ya ka ba nthuše ba re a re tšee ngwana re miše sepetlele bo sesi ya ka go ne le sesi ya ka o mong a rela ba le ba bangwe ba la re a re nameleng ka koloing re sepele re tsamayeng re RDP ao a ba sepela ba RDP a buta ka a tla mosegareng a re gante o reng batho ba re ba ya RDP gomme ngwana a ba jwana ka re ai nna ga ke tsebe ao a ba sepetse ba ya RDP ba fetša ge ba boa e be ile ka bo manae ge ba fihla ba re tla re tšee ngwana re miše sepetlele a wa ra tsena ka mola le abutaka le ausi aka ra tsamaya ra sepetlele mara sa go makatša nna ke gore mo tseleng ausi wa ka o a drive ga botse o nyako re tsentšha ka gare ga le bridge abutaka sware strawberry a re gante o dirang na a re nna nto ke e dirang ke a e dira ke nyako re tlo tlo mputšiša dilo tšentši nto ke e dirang ge ke e dirile ke e dirile a wa go le ka mokgowe re sepele before re ile approacha tselela ya go ya ko sepetlele re khefa mole gape o nyako dira the same story a buta ka morela re gabotse bothata ba gago keng a re tšwa mo go nna wena selo ge ke se dira ke a se dira man ke re a wana ke kgomole ke molebelele ke kgomole ke no rapela gore just fela re no fihla sepetlele a ba re fihle sepetlele ba admite ngwana ba re ba mo lebelela ngwana ba re ngwana go na bolwetši a gone selo bona ba bone selo
ba nokele ngwanola ka ditiripi mo diatleng diatla di be di fihlele mo ileng gore diatla tšela tša ngwanola di a ruruga ba tšee tripi tšela ba mo nokele mo hlogong. Aowa se se jalang gore e ke botšiša doctor ke re ngwana bothata keng, doctor re ba ra re tsebe selo ke re ba le mara le treata wa ngwana le sa bone selo ba re aowa re tla bona during the week gore dilo treatment re mo fang yona o ba buang. Ke re le gore ga botse ngwana o swere keng ba ra wa rena re bone selo. Aowa go le ka mokgowe go fihle re feditše kgwedi ka moka le 3 weeks re le gona ko sepetlele e fihle nako ya gore ngwana o le a tšwe le gone le bampotše ba re ngwana wa tšwa bo sasa ge o swantše re ba re discharge ngwana o le a be worse ene lebaka le le diregile amporebeke ka mokana ga yona ge o swantše re ba re discharge ge nako ya go dischargiwa e fihla ba re le ba re awa ngwana temperature ga ge e high. Awa go le ka mokgowe ke swara ke stress ke tšee phone ke founele ntato mongwe o kena kereke tsoko ke morale ke re ke ne le lebaka le lesososone ke kgale ke le mo ke gopela gore o ka se nthuše na ntato la nrela re ke nyaka seaparo ke nyaka le seaparo se sa ngwana gagwe ke lebeletše mo dilo a di tsamaye gabotse mara ka gore o ka sepetlele a gone gore ba re nka tla ka go tlhalosetša dilo ka mokgo di leng ka gona wena no mpha diaparo tšeo ke mo romele gae ke morela ke re ke founele mama ka ke morela ke re go tlo tla motho moo o tlo nyaka dilo tše di so mama ka ra wa gone bothata ntato la bereke dilo tše di berekang bo sasa ba re discharge. Aowa ke fihle gae re dulenyana matšatšinyana ngwane o la ga pathome ya bašwa ga ba jwa fale ke motšea ke re maybe mohlomong ke hlogo e khe ya morobela go ka re go ne le malwetši go ntšwa le ba re ke di-hydro. Aowa ke tšee ngwane o la ke miše tleliniking ge ke fihla tleliniking ba nthele ba re tsamaya sepetlele ke fihle sepetlele ba bukele appointment kua sepetleleng sela sa kgole. Aowa re fihle fa ke ka tšatši la appointment ke tle ke ge ke fihla kua go swantse re ba admite ngwana ba se ka mo admita ba re bana ba admita bana ba critical ngwana ka critical ba mphe date nngwe gape ke boele gape ba mpotše the same story go be le ngwana o mongwe wa sesia ka dula Pretoria a re mmangwana ngwana o nsetla pele ane ntwe ke irile ke re ke ikukula mo founung ba mpotša go ka bona gabotse gore ntwe ba re selo ke hydro ngwana o ba le metsi mo hlogong go be jwang o change direction ya go ya ko ka re shifa ba buša ngwana o ga ntšhintšhe ene ngwana wa gola nako ya sepela hlogo e tlo re e kopana e tla tla e mo fa bothata. Awa go le ka mokgo ngwaneshu re ke tsamaye ke Pretoria e ke fihla Pretoria ke tleliniking ba mphele ngwana la go ya sepetlele ke fihla sepetlele ba nthomele ko Steve Biko e ke fihla Steve Biko awa go be ka mokgo ba mo scan e ba fetše go mo scana nampile e be lebaka la gore ba re fa appointment gore ba tle tšatši le ba tlo monokelang shanti ka date e ba re fileng yona ke sepele before date e fihla ke sepele ke tsamaye ke kerekeng ge ke fihla kerekeng ntato la mpotše gabotse a re ngwano gabotse ntwe e moswereng ke dilo tša batho mara wena ka gore šetše ba go file date eya mara e re ke mo phetele taelo ka gore ngwano wa ntse ba mo tsentšha operation ba mo dira operation mo hlogong ngwano ko go fela ga gagwe mo lefaseng a wa ntato la ntirele taelo tšela date la ya latela ke e ke fihla kua ba nrele ba re ba makatše ke gore wa sepela o gabotse o active too much nampile ba nrele ba re aowa a go le ka mokgokgwe a re mo dire emergency scan ba mo dire emergency scan e re boa ka kua scanning re kere di-doctor tšela di phatlaletše go šetše doctor gage le nurse a gage ba re aowa Eva ngwana o ga re sa mo operator is not necessary re mo operate ka re scan se sa no a se bontšhe gore ngwana re swantše re mo operate wena just fele no mo tliša treatmenteng re tla no bona ba sa mo fe pilisi ba sa mo fe setlhare awa ke mo sepediše treatmenteng yeo ngwana o lawa ba no fihla kua sepetlele ba mo checka re boe go le ka mokgo go ye ngwana a ba jwa gape a e ba wese mola ke last year a ba jwa gape a ba jwa ka mokgola ka sepela ka le yena Pretoria ke fihla Pretoria ka sepela ka miša go yena ntatola a ke fihla kua nrela re ngwana ke katana le yena o ba sharp go fetša wa mo tšea mo iša kua jarateng mola e leng gore jaratela e leng ko o ya mo išang ntsheng ga ya loka ene jaratela e nyaka go thegiwa aowa ke morela ke re nna ba le tšhelete go thekga ntweng ya go thekga motse ga ke nayo ka gore
tšhelete ke e golang e felela e nngwe ke namela mashonisa e nngwe ke thuša ngwano ka yona sentse sa le ngwana wa thomo ba jwa ke thomile o namela mashonisa ao a go le ka mokgwa we ntatola thuše ngwanola thaleman re la re mma ngwane o seka ba o seke be wa ya gae dula mo le ngwanola a be shapo e re dutse gona kua Pretoria re mo phethela ditaelo re fetse re tle mokwe last year ke mo ngwana ba la ile a mpontšha difilimi gona ngwanola a thome a ba jwe gape ga ba jwa gape mola re sepele re ye mothong ga re fihla mothong ba rawa ngwana gape ba nyaka go mothebola ngwana ba nyaka mothebola ke re ba ngwana ba nyaka mothebola ntatola rawa ngwana ba nyaka mothebola ene ebile o leboge badimo ba bo ngwana ka gore ngwana go ya ka molao nke ba fetile gale go ya le ka mokgwa ke lebeletseng ka gona ka gore ngwana ba mo lekile from day one a belegang ka lona awa ke re jwale ntato ka se nthuše na ntatola re ao e re ke go thuše mara go no swana le ge ke go thuša wa gona kua jarateng ele e ne le bothata ka gore wa ntshe go kena ka gate ntwele le mola jarateng e tšhala ditaelo tše re lefang tšona go di berekiša mo go ngwana ga di dire selo aowa ke re mara polane ke eng mara ke re gae ke gae a go na le mo ke tlo yang a go na motho a tlo go amogelang o e tla ka sekula aowa ke boele gae ke dule ngwanola a be shapo last year ngwanola a ba jwe ka nako e go swantse gore ba ngwale di-exam ka yona go swantse gore ba ngwale di-exam be ke tla ba ngwale di-exam ngwanola a ba jwe ke katane le yena a be shapo last year gape go swantse gore go ngwadiwe di-exam once immediately be ke latelang go swantse gore ba ngwale di-exam ngwana ola wa ba jwe aowa ke be pisi ke yena ke tsamaye le yena le mama ka nthuše re tsamaye re ye mothong mo ke ileng ka tlabega gona ke kgwedi ya go feta ntatole ge re fihla kua no bolela gabotse a re ae polao ke mong ngwanaka ga ena lebelo ke re he ntate o rela gore a re se segolo tla re thuše ngwano ka re dipolelo re tlo no di bolela mara a go thuše selo le tlo ba kampherefere aowa ke mo tlogela thuše ngwanola ke bone gore re boele gae ge re fihla gae last week e ke fihla gae ke kwe pelo a ka mpotse rao ka se dule wa naba maoto mola o bona ngwana le ka mogo ke tšwe ke tsoge e le furugo ke rele mama ka ke morela ke re mama ke a bo taba ngwana ga e ntshware ga botse e re ke bone plane gore ke dira bua ke tšwe ke tsamaya ke go ntato mo ntato la bele la boraro ke tsena kereke ke ye mo la kerekeng ge ke fihla kua kerekeng ntato la re ei ngwana stroke se se mo go ba dijare nyoko bolela maka mara mo re bona tate mogolo a go shi yona moshildile o sale o yaneng le ngwana ga gabo ke morela ke re ai nna ngwana o sale a belegwa sanke ke no ya le yena ga gabo ke ile ka lwa le monno ngwana a gana go tlo bona ngwana le sepetele kana pile ka be ke tšwile mo go ena a wan re la re dira ka botsohle ba gago o tikokobetse o ishe ngwana ga gabo le go ka kry-a kokwa go le go ka kry-a tate mogolo o kgopele gore a phasetse ngwanokwe ke sepele ke tsamaya ke ga bo ngwanola e ke fihla ga bo ngwanola ba mpotse ba re aowa bona ba ka se phasetse ngwana ba a le ka mogokwe a bašwa bona ka sega ga bo bona ge ba phasetša ngwana ba mmulela ditsela aowa re dule ba founele mogala jo wa ka a gona go Cape Town ba mo founele a re aowa lena ka re le mo gausi bona polana gore le dira jwang ka gore nna ke kgole la tseba gore go swantse ke tle mo ga e swantse gore ke rere a ke no tsoga ka sepela aowa late ba bitšane ke di-family te ya ntseng mole ke gore ba agile ka magoro ba kwane ba tle ba sware meeting late ba re aowa re ka se dule le ngwana le sokwe a re hlakantšheng tšhelete re sepele re šie ngwana okwe motho re kgone go tseba re ngwana bothata keng re thuša ngwana kang ye ke sentše ke tlela gona moo re fihla ko mothong o no bolela ga botsa re aowa mmago wena gape ngwana o re a tla išege so dilo tše di tšwa ka kua ga geno ka kua ke re di tšwa ka gae a rao di tšwa ga geno ebile motho a nyakang go bola ngwana o nyako thaka ka yena ene lapa la geno go le ka se lebelele le ile o tswalelwa ka mokana ga lena fo ene mmago o tlo phaphama mola go šetse ngwana mo teng ya ba gona a reng a balang ka menwana a re ke be ke ne le bana ba bakang be ke ne le ditlogolo tše kang ke re aowa a re wa tseba re keng nna taelo ya ngwano ga ke nayo ka gore mo ke bona ke ka mokgwa ke lebeletseng ka gona mo go senyegile aowa go le ka mokgwa re tloge re boele ntlong re fihla ntlong ke kwetla pele go tlala ke tšee phone
ke re mara motho wa ndirang tje ke gome ke dira ke ngwana gešo ngwana mma ke mdirileng se e leng gore a ka palela ko go mpotša gore ke mo dirileng ke mo kgopele tshwarelo na a tla ntla itešetše ngwana since from ngwana a ne le 3 weeks until ngwana e fetša 8 years and se senkwešiang bohloko ke gore o tla gae a go fetše 2 weeks a sa tle gae o tla gae ga a lebeletše ngwana o bona se o ka re peka mo pelong ya gage wa thaba na a wa ke tšee founela ke mo founele ke mo direle message ke morela ke re ya o iphethile thata wa gago ke gore ngwana ga a sotlega ka mogokgwe go mo wena o tepotša gore wene o ja tšhelete o mali ya vusa e le gore bothata ba gago ke eng ke go dirileng se se kalo a se ka ba a responde bosasa a re sepela le go dingaka tšeo ja gago le baporofeta bao ba gago bao ba go boditšeng gore nna ke na le noga ba ja tšhelete gago mahala ba go botša maaka ke morela ke re a re boele kua morago kua 5 years back nyana kua morago kua ke gopola gabotse gore re ne le December re ileng ra ija ga bohloko ra ja bogobe ka kabetše o itlile mo gae mo re ba re o nyaka go kazetelwa tšhelete we o rola nte o e rweleng go diregileng ka yona a se ka ba fetola ka nako tše re bolela inbox awa a tšee message yela re bolele ke mo ngwalelang yona ke bolelang le yena yela ya ga ga e ngwalang a e romele re ne le WhatsApp group ya family nna ga ke sa kena mo go yona be ke berekiša iPhone so e senyegile tšhatšhara a ke sa nenta go tšhatše ke berekiša lepopotana ke kgone go tsena mo groupung a tšee message la e forwardela abutaka o ke malatelang a e tšee a e pošetše groupung aowa go bone ngwana mongwe wa sesteraka a re a fa ba di bona tše di bolelwang mo groupung na ke re ke eng a re gape mmangwane mo go tswere topic ka wena ba re bile ba rera le taba gore ba re ba tlo go raka ka gae ke mo responde ke morela ke re aowa ba tshwanetse ba bolele ka mogo ka baka la gore bale ke ba le ba fetiwang ka ditšhelete nte ngwe le ngwe a e dirang e right mara ge re le ka moka re bona gore a dirile nte wrong ba kgona go responda ba re aowa motho o ke gabotse gape tlo re bola a re fetše a re direng so mara ge ba mmona mo mahlong ba palela ko go bolela ka baka la gore a ke re ba fita le ka ditšhelete ke šua gore yena wa mo fitang wa morelang a re a romele di-message kua dintweng ena ko groupung o šetše a mo fitile nyana ka something awa ngwana wa sesi ya ka re ene o bolela nnete awa yena tšee founele morong a morela a re bothata ba gago ke eng o traya go kwana le mmangwana go ka nna o botša mmangwane ya go ditaba tše re di bolela mo digroupung taba tše di re di bolela mo groupung ke taba tša mo groupung wena o di nyakang wa e o tšea taba tše o di botša mmangwanago aowa ke morele ke re a go lokile a bolele ka mokgwa a kgonang ka gona a ke re yena o boletše gabotse a re yena go ne motho a tlo mo kgonang yena o tlo re buša ka moka ka mone ka re yena awa o ne le maatla awa go be ka mokgoo bale ke makatše gape ke tabe ngwešo yona ngwana o na le 2 years a bašwa go rerilwe monyanye mebedi ka molalapeng lela ge go rerilwe monyanye mebedi e rerwa ngwana a bašwa taba gore ngwana wa bašwa a ba e sware bile go hloka le motho a swarang founa a re ngwana o jwang ke no founela ke yena ngwana wa sesi ka leng Pretoria fela a mpotšiša re mmangwane go jwang ke tepotšiša ntote ke tepotšiša ke re go ile o hlabiwa kgomo ka molagae go be go hlabiwe kgomo ngwana ba jwana awa a ke re a ntshara ka gore le mama ke rile ke re ke mo founela ka ke re a founu e sa bereke kgaetšedi yaka ngwana o bola ke ngwana no ba re o bethile ke stroke gone jwale ba re o bethile ke gore ngwana o bethile ke stroke o le reng o rwele ke eng le wena ke sesi yaka o bereka eng o bereka restauranteng o bereka ke ownera mo di-restauranteng ke tša gage di-restaurant je ke tša lekgong gora gore e ka se be ownera dilo e se tša gage gora gore ke manager mo ke manager o a kwana wena le yena wa go bolela nnete gona wa nna ke sesi ka ga mmamogolo ke sesi thwi wa go ke sesi thwi mo ke latela batho ba bararo gore ke fihlelle mola go yena o ne founu tša gage no a ka swara phone ke di be ke di file a buti ka ka ya di gona prof o lekile go bolela le yena malome ka kapa mongaka o re se se urwele
o re o tlo le bolaya le bana ba o tlo re bolaya ka moka lapa la tswalela ene le kua gae ba tseba ga botse gore motho le o rwaleletse o ile a kgopela tšhelete emapele lena le a tshepa gore se se o tlo le bolaya ka mokgwa o šetse go diragala ka gona tate ka moremišetse ra tshepa ka nnete o tshepiša ke eng o boneng ko no ntlhalosetša kore o no ntlhalosetša ke kwešiše gore le ge re ya go bolela le sesi re kwešiše gore go diragala eng ka molalapeng le lantate ka kapa go diraga dimaka tše nngwe tše ntšhi gampe go diraga mahu a mangwe a e leng gore a sehlogo a fetša ba sekebe ba nyakišiša mohlang ge ba nyakišiša ba kry e le gore ke yena emapele kgaetšedi aka ge o re go hlolega mahu a e leng gore a tla ka tsela ye e sa kgotsofatšego ebile ga gone wa emaemela mahu ka ga ebe le ba bakae mahu a tlholegileng ebile a makae and then a tlholele ka tsela mohuta mang ka ga re be re le 11 o hlokofetše bosesi ka ba bararo o hlokofetše le abutaka o mo i1 ka nako ba hlokofala sesi ba bereka gona kua bereka mothola o ne gore a fetša matric a napile a kena gona kua kore le kgwalela o tira bang ga bula kore ge ba ga di-flete so ge ba bula kantine e ba o a kena le kgwalela a kena gona fa le yena napile o šala e le managera mona ge le kgwalela le bula kantine gape mola di-sectioneng tšela gona mola ba berekang tsheng o nyaka kantine gona kua napile yena o ruta o mo managera mo napile yena o tšwela pele gona so jwale emapele o ne koloi tše kae sesi ba ne le dikoloi tše pedi ka mokana ga tsona di senyegile ya mathomo o tirile accident highwaying ya bobedi o thutše kgomo a itla mo gae mokhwe gone jwale a ne koloi gone jwale ke eng yena se se mo lokela ntle le gore o a bereka mothola o tagantšha ka tseleng o ne wa tsaya re go bolela nnete tšhelete o nae le rena ra bona le ka mahlo gore titi o nae mara rena ka mokana ga rena bana ba ka mo gae ka moka a gone le mote a berekang go no bereka butaka gore mo latelelang fela a gone le ane le tšhelete a gone le a lokelang ke selo yena ke number 1 ebile special modern special ge ba ka go ntšhetša magadi o ne o tseba gore o ka se fetse nako o tlo boa go llela go yena o tlo go botša re hlala wena mara yena kgonolwa le monna a re tsebe gore o lwele le monna fete re napila a ska ba hlala no fela a dutše o ka thaba ge re ka mo founela gone jwale ke tloga ke monyaka ke go kwele o kgotla malome kaka sese ke botšišitše gore mahu a tlhagilego ka gae a bosesi ya go ba bararo le a butago o motee a tlholegile jwang ausi a ka o mongwe wa mathomo o hlokofetše a tšwele dišo ka moganong a tšholla wa fetša go hlokofala yena gwa hlokofala ngwana wa sestera ko monnyane ga re sa re lebeletše wa hlokofala ausi a ka gape ka the same bolwetši bole ba mohuta mang bona ba dišo ka moganong a tšholla okay re sa re lebeletše gwa hlokofala ngwanaka ene bana ba o lebelele bana ba ka mokana ga bona ba hlokofala ba ne le 1 year 2 months ka mokana ga bona ge ba hlokofala sesia le kae a le gona ko Pretoria ka moka ba gone le hule le ile la ba gona yena a le gona wa le gona le teng then mahua batho ba boloka ke yena wa o no tla mola re kgone go shoro bolela bang le mmago ba o fa mmage tšhelete go ba o tira yena sa se dira ye re mmona o fološa dipakete tša dikuku ga etla ka la bohlano a ka se tle go swana le batho ka mokane mahua ka moka o lefa dikuku o tla le dikuku ngwanešo gore le mmone mola batho ba tletše mo sese ke a go kwa ngwanešo mara wa tseba gore ke ba le bothata ba gore tše dingwe tšatše o di bolelang o ka re o di bolediša ke go se kwešišane le yena gabotse a kere meberekong prof re a kgopela ke re a re tepereke ge go ne le mahu ka gae re a kgopela meberekong makgwa a mangwe a kgona gore lokolola gare ga beke makgwa a mangwe a kgona gore lokolola la bohlano jwalo especially wa bona batho ba ba berekang makgowa prof makgowa gantši a kwešiša gore ba ka go fa matšatši ge go hlagile lehu ka gae go tlhokofetse motswadi ya gago or ngwana gago or molekani wa gago
mara ga go tlhokofala bana ba bosesi makgowa a tšea batho ba we jwale ka di-extended families. Yes. So ke ra gore sesi a ska reng kana a fitlha ka la botlhano a ntšha dikuku mola go tletse batho gore batho ba mmone. Kgaitsedi ka ke kwele o bolla ka taba ya gore sesi ya go ile go ba le nako e a ileng a tla gae a le kolokiša ditšhelete tša gore a ye go rola ntwe a rweleng ka yona ko go kwele gabotse jwale o be a kgopela koleke jwang mola wena o bolela gore no man ke seje o ja gabotse a ka kgopela koleke mo bathong ba ba seneng se le gore ba mo kolokela a ye go rola ntwe a e rweleng mola e le gore yena ka bo yena o na le tšhelete a ke kwešišeng ke o na bana be ka yona le rena mo ke tabe re makaditšeng yeo awa a buta ka re mo fe re nyoko mmona gabotse gore a na o tlo ya ko wena ka gore motho re a tseba gore motho tšhelete mo go wena oa a nka kgopela motho tšhelete go tla ba le kgone a tla re kgopele tšhelete a buta ka rela mama ka ra a re mo fe re kgone go bona gabotse gore o dira ge e le a te thaopile so o dira gabotse gore bo sasa ge re mmotšiša tla kgone gore respond mara nna semaka tša nna le mama ka ke rile ka mmotšela buta ka bolela a ke re o kgopetše tšhelete mo go mama wae ga e ya gona koo a e ya go rola ntwe a gage a sa tšee motho mo tee ka mo gae ka gore o ile a re ge e re mmotšiša a bolela lebaka la gore a buta ka ga mmotšiša a re ba re o tšwa le motho o ile a boa a tla le botša re o sepetse jwang aowa a sanke sala re tseba gore mama a ntšhe tšhelete so taba ye ka ga geno ba sa e tseba le mmago o sa e tseba gore kgaitsedi o ile a kolokelwa o e tseba gabotse thui tšhelete ebile e ntšhiše e go tšwele yona ya mamaka lebaka e le gore ba tseba re ba kolokela gore sese o swantse a ye go rola mo a rweleng aga o ya and then wena kgaitsedi aka ke eng nto o beng o duma gabotse gore tloutša baroka pitšeng tše kgolo MCRS di ka go thuša ka yona nna wa tsa re ke no kgopela gore wa tseba le go ka ba le phekolo a re phekole motho ola ga e le gore o amogela gore nto a gaga e tlogele a e role ka re nto ele ba re sa tlile o senya go senya le gore ngwana wa ka batho ba modimo ano fela ngwana ola ke kgala a sotlega ke kgala a sotlega ko gore e le go mo lebeletše o gore o kwa bohloko le meokgo le go tšwa e sa tšwa ebile le ge ke mo lebeletše ke no molela le ge ke bona gore mo pelo e reng ya ka go lela mare ke no mo lebelela ka no gore sello se tla dira so go njwale se se ya go sepela ka maoto o sepela ka kolei ya monna o ye tša gage di senyegile ebile ya mafelelo ba re a e patela banka itšere ya itšee wena o tseba ditaba tše gane o di kwa ka mang gore banka e motšeetše dikoloi di kwa o dula le batho gona ku kgaitsedi ntle le kgaitsedi ya gago ke bolela ka sesi ya go mo go ne o mongwe wa ka ga e re ka mo founelang cause sesi o re a ka se kgone go ka bolela mo ke sa tsebeng gore re foune a bolele ka la gage le ntšo mo gore a ka se kgone go bolela go sa se ka tla re mmoleletše sesi re bee jwang bagala ba gešo especially wa bona molaetša wo be re duma a no re fa yena goba a re boleleng le mmage no be re duma re yena a re nna nka se kgone go bolela ka gore taba tša ke re diphara yena a re nyake go sa itlebe gore be re bolela ka yena and then re šale le ditaba mong a re ga se ka mokgo ke boletšeng motho wa go rwala man ke tsebane le tšhelete kudu gore a ka ba palela ko go lokiša dikoloi tša go senyega a palela ko go patela dikoloi ya ba a sepela ka maoto ape ntate ka kapa mpela e ne le process a yona okay wa tsere ke nagana gore nako tše dikoloi tše di šabalala ka mogo a ba sa phetha taelo e leng gore ba kwane ka yona okay ka tiswe dilo be di šetše di motšhikele ga itše di le kae re gona re no kgopela molaetša o monnyane fela gore ba ska tla ba re a ra go bolediša re nyaka gore e be wena o bolelang gore wena mo o ka se kgone go bolela ka gore o malapeng a batho a kere okay
re ne kgaitsedi ya go ka mo meagong ya kgašo o bolela ditaba tše dingwe e leng gore no nna re le bongaka re ka se kgone go tšwela pele ka tšona tša gore o bolela gore ore ba re o rwele kere ba rone noga kere sa lela e bona lena nogeo e no bona la kua gae nako engwe e fetoga sepoko so nna ke boleng ka e bona ka mahlo aka ke sepoko e ke kena mo mojakong a kitši ke e tswa go tšea lebaso ke re ke ya go tshuma ke ge e tswelela swere ka ketima ka pela ka yo bitša abuta ka kua abuta ka saphela a boa re mola a ke ra e se gona le noga re no kwa bana ba sekolo ba e bolediša mola e rata go feta so ka bo ma 11-12 rena ge re tla mola e nyamaletše mara o le re a dule gae ba le noga e tla ba ya gagebiwang a se gona mo gae meleko ke mentšhi ntate kaka motho o hlaba dikgomo tše dingwe ka kua gae mo e leng gore ga di a swanela ge re boditšiša re re go diregang ka dikgomo tšeo di hlabang ka mokwe o sa swanela o no hlaba ya mafelelo o e hlabile neng ya mafelelo o e hlabile ka lehu la ngwana mongwe wa sesiaka ngwana tata go hlokofetše ga a hlabela a hlaba kgomo go thompile ngwana mongwe wa sesiaka mmago ngwana ga a hlabelwa mpeng ene kgomo ga thompa yena a gapeletše yena le mmane yago motho a golela gae o goletše ga mmane yena o a mo rutileng dilo tše jwale o nyaka gore dilo tše o di ria le mmane e no ba obvious gona ka mokgwa ene a kere Moroka e re thuše sese ganyane a re mongangitše sa se bolelanne a kere ke kwa a re nenneng ge go diragala sa gore le sa gore a ba tlhaba kgomo a kere go a diragala gore ge dilo tše dingwe di diragala o kere o se ne tšhelete ka nako eo ge go tlo o diragala tše dingwe mengwe ge e tlang o kere o eme gabotse o ka se re ka gore kua a senke kere ka jwala ba 10,000 le ikgola ke boreki o swantse o no dianto e leng gore matla ga go a tšhelete a go dumelela ka nako eo ka gore tšhelete o ka ba le yona o ka no se be le yona le kgono mara go sa wa tsoga o ne le yona ke nnete kgaitsedi yaka mo founung wa tseba taba tše diso be ke duma gore le ge go ka ba boima o no re kgopelela mogalabe ka gae o di thietše wena and then le ge tše dingwe o ka se di fetole mara fela o no di thietša o ko gore ditaba tše di tsamaya jwang wa e bona tate moremi wa tsa ngwana re ka mokganyaditseng ka gona a bosira botele ke ngenegile ebile gore a ke tsebore ke mosepele ke reng a se ntla le kgono yang a thusang ka yona ke na le yona mo founung yaka last la mafelo la ke ne ke botsa mama ke re mama ke nana re ke tše dilo tše ka moka ka tsone ke di police station because ntlo e dirang a se yona dissemination of character a ya dumelela mo South Africa ngwana tše mesitseng e metelele a thomele hone ke fine a ntša e tla le yona ntša fela e tla le yona ke tlogela go kile go a tuma gore ka nnete ke ba re nna ke na le tšhelete gore gore aowa ke rwele a ke tsebe ke tšhaba le legokolodi la bo legokolodi kgaitsedi yaka kgaitsedi theleditše pao ba re go ne le nako e o ileng wa ba kgoboketša e le ge o ba kgopela koleke ya tšhelete gore ba go thuše ka baka la gore o nyaka go rola ntwe o e rweleng wa e gopola nako yewe ke be ke kgopela gore ke dire ka mokgwa ke se ka nyatša ba lelapa ke se ka nyakanyatša monna ka tša ke le metseng ya batho ke se ka nyakanyatša mama ka gantile ka re ke retša motlhalosetša re go nna re ngwana le ka sempolo ke sa phele a botsile ena re ke gona ke hloga lapa nno ba re nyaditše sekganogo enough is enough jale ge e le go na le polelo ke nagana re e be tshwantse thome ka mo go nna ke le motswadi wa lena ka mo ke leng ka gona ka metseng ya batho ba ile ba re a e kgonagale e re ke se ka tshela molao nka se kgone go tswela pele ena kang a thusang ka tsona ka moka ka tsona ga ke sebe selo ke bene ke thabile kudu because beke yona e re yang yona ne sentse ba ile gore ya go ntate moremi ka mo ka matlao e fela ba re file tšhelete madibadigo ga gone gore o ka tle e tiše moganyana le tla phekolong ya meropa ga matlala le kgwelere botse bo go lena ntate moremi date e changile a re fa ya ga matlala ba le ba re botletse re tla phekolo tlo tla ga madibadiba le so fa date ya lena ke ya go gapeletša go le phekola ga matlala le kgwelere go molate la nkwa ke re mama ke a le ba mara a ke tsamaye ke nno shinna ke tsamaya le ba bangwe
wa itse ba tabe gore le tlo phekolwa a ke tsamaye le ba a ba tsamaya le rena o tsamaya le ba bogadi ba gago o ba ka ga geno ba ka ga geno emampele ma ke Le- le- khane le- khane wena o wa gabu a le bana ba motho lena ga bo papage wa se ba tse dingwe Heba. tse go ka re ba le tshwele se nya mama ka nne re ka dira ka ona mo go gona mo se le mo ya moroka kata no ga ena molato mama kata mmao ba tla tla ga matlala le khole re tšentšhe re tla di fetša ko atazaret re a leboga ke re ngwaneso re a leboga ga itšedi yaka o kompotše mo ka lebaka la gore ngwano ge o e yang ngakeng ba re o loilwe wa e lena le sa bereke letswa la gore moloi o a bona le go fitlhelela ngwana ita 2 years ka maka ba bua ngwana a sa fule nna tate moreme ngwana immediately nako tša a thoma ngwana o kry-a maybe mohlomong ke senele tšhelete le ge ke miša mothong o swantse gore ke sepele ke tsamaya ke sa moe ke adime tšhelete papa go ngwana o kae o gona o sa dula le ena awa ke sa dula le ena gore mogala ba ka o bereka gole o dia jwang o ra o mofe be ke rela ena le kgaogane sentse re sa re kgaogana nako e ngwana ena nako a le sepetlele e le nako tša di-good friday ke re a tlatla a bone ngwana a setle a feta ga gabo a dira tša di dirang a fetša a feta ya ntlong a tloga ntlong o ka re good friday anse di-holiday janse di bile 2 weeks nyana a fetša a boela morago gape ga itšedi yaka a o bereke ne o ga botse mara ya ke gabotse o a te kwešiša ga botse o a rereša o kwana le mang ga geno ba gona bana ba ke kwana le bona ke raka ga geno mo baneng ba mmago ke mang o gona o tsamaišanang le yena le diripa tše kae ka kua gae re be re le diripa tše pedi di dirile ke yena go ne le ba ausi ba bangwe ba babedi ba etla ba re ge ba theoga ba etla mo gae ba sa tle gae ba fihla ba dula ka mo RDP ba etla le yena ba fetše ba tšikele morago le ge ba ya mahung saete tše dingwe tše tša bomphele ba fete gating ya gaeso ba tsamaye ba ya kuo ge ba boa ba itea dipeleši ba le ba fete o dula le mang ka gae le mama le mang le mama le bana baka le bana ba ngwana sesi yaka ba bang ba ba ga bona o ne mengwage me kae wena ke na le 36 o ne bana ba kae ke na le bana ba by 5 wa go tshwenyang ka malwetse le tše dingwe ke ena o fela bana ba ka moka o molomone papage ke ba papa mo teng ke o leng o sengwa wa papa ke wa firstborn ba bang ba ke ba monno mo teng and then go riegetšeng gore wena le ena le tlogelane ke sale ke kwata yona nako tše nako ngwana a bašwa a go setle sepetlele a sanka go fa mabaka gore be e leng a gone mabaka a kampotša ngwana ka baka la gore o nre tša re ke etla ne a fihla 10 a re ke bethile ke nako ke a feta ke a morela ka re ka 7 ba tsena mo le ge le late e tla tlo bone ngwana šule a feta tsamaya mo a yang a dulang ntsheng a boa gape re ke tlo re ke boela morago ke tlo feta fao aowa letšatši la be la subela ka re ge ke motšhare ke be ke bethile ke nako ke fetile until ngwana since sa le go mmona sankano mmona salano mmona ga tee fela a mmona kae a mmona dihlobolong tša magolo age ngwana ka first o second bone a re ke nyoko sepela le bona ko mmontšha magolo ke ga sepela le yena o mmone le yona tšatši leo fela go ne dihlobolo tša magolo age tša le dipulo tša maswika jwale ka mogare ga lapa o dula o nnoši goba o dula le bana beno ke dula le mamaka le bana baka le bana ba ngwana sesi yaka so taba ye ya gore o kgaetšedi o ria dilo tše ka mogae e tshepa ke batho ba bakae le ba bakae lena le tshepang ke re ka mokana ga bona ntate moremo wa tse re keng ka moka wa ba sa ba a ne di on and off ka re ba ne a phela le yena so ino bo motei wa seshangu ke re ka mokana ga bona le yena a buta ka bolelang re mang o e tseba ga botse le last of last week ba le mogae mo a gale mangwane la dula lena re tloga kua o dulang le mothola wa tseba ra wa loka wa tseba gore o dirile ngwana sesi ngwana mmamogolo wago o ile wa hlokofalla ngwana ku a sa bašwe ba mmona gore ngwana o hlokofetše bona ba sepela ba ntlong ya bona ntatwa ka monisto a ba founela re gape ngwana o hlokofetše moko ene ka mokgwa go leng ka gona ngwana o ge le sepela mo bantše a hlokofetše ka re leno re go tšwa ka kene
go le ka mokgwa o bona ba bo ngwana o la mma go lile ka diaparo tša ngwana oe a sanke di kry-agala ba re ngwana o no bleedile ba gogile di-drugs thata ya no felela ile ya ba ntole ka morago ga lehula ngwana oe bona bo a butaka family ya ka moka le ya bokokwa ka ba elwa ba bakiša ena o le monna gage ba re tlo re botša gabotse gore ngwana o le kgone le o bolaile keng ya ba ntwa gagati mo after funeral mola batho ile be ba tšhaba ka yona lebaka lona leo wena a sanka wa ya le sesi ya go felo le ya go no nyaka tša bophelo awa a sanke o ke be ke hlonke ya lena ke yena a butaka yena o ba reng le yena o gana go bolela ba re o banyaditše kudu ke time tee ba le yona ke yena moromeletšang gore a phose mebesetse kua whatsapp wena le mmago le phedišana jwang ka gae awa mama bile a ne bothata sheng eno ba re nna nte mmakatšang ka mama gone bjale awa mama ka re be re re ngwaga o fela re tseba re a hlapišiwa motse wa thegiwa gone jwale gore a regile go mmotša taba o se bona le bosesi ka le bona ba la buta ka re bolela taba so mo gone jwale yona go swana gore ba re ngwana o le swantse ra tloge ku re be re bolela le yena mo so ka mmotša taba ga gore taba e so ge wa phone motho o tlhalosa story sela ka mokana ga sona nte le be le bolela mola re boletse gabotse re tabile se ka mo botša yena go fitlhelela re tswa ka difata a mo rerele a mo botša yena straight a ne sephiri mamago awa nna bile ya ke tshepe awa yena wa mo tshepa mamago awa kore a se gore a ke motshepene ke no ba ke makatša ke lebaka le le tee gore nako tše ngwe go bodutše le yena ge le bontšhana mabaka le bo a butaka wa bona mara o ga ka no fihle dilo ka mokana ga tsona di a senyega kore ke ne le go tepotšiša gore wa tšhabiwa goba ke mmamorato a ntsheng goba go diregang ka gore yena di a motsogela kore ke no ba ke sa kwešiše gona moo nko nompotša mo kgaetšedi yaka mola ngwana wa gago a ba jwang kgaetšedi ya gago o le molatofatšang ka boloi a sanka le thuša ka selo godimo ga ngwano awa nna a sanka nthuša ka selo le ile la mo kgopela thušo last nako tše ke le ko Pretoria ke rile ka re ke mešitše mothong ntate o la nthela re molala ngwana o bo dirile sokwa kere ka morela ka re ke kgopela gore o mphe 200 ranta ka re no ke tlile mothong mo ke tlile mo mothong motho re ke iše ngwana docteng gore ba mo hlabe injection ngwana a se ka kwa bohloko awa ka morela ka re ke kgopela 200 ranta awa tšhelete ga se yaka ke sa tlile go bolela le monna motsepele tšhelete a sa ke molele kgale nna bile ke re ke ngadile ke tšwile mo go yena ke bona a senda 200 ranta o ile wa ile boga ke moretše ka re ke a leboga mara sanka mpotša re ke e buše wa ya dibeke o nthela re buša 200 rantela yaka wena le yena go ne nto ngwe le ileng la e lwela mola moragong ntle le taba ngwano a ye gona so ka gae go bereka yena a nnoši go bereka yena le a butako ke mo latelang ke eng diphetogo tša di dirileng ka gae jwale ka ngwana le kgarebe wa berekang ka gare ga lapa awa nna re tsebe selo ya e dirileng ka gae a thuša mo ntlong ge ba ya ga nna be ke sa gola e re dulang ka go yona gone jwana ba sa le rekele dijo ge le gola awa papa ka ba support left and right a sa phela a botse sesi ya gone nto wena go thušitšeng ka yona mo bophelong go bolela nnete gona ke gopola ntate moremitšie from mo motho o le o ne le ditšhelete a ne le ditšhelete ka mogo ge e le gore ke motho o e leng gore o na le lago le lerato motho nke ba ile a re before a rera monyanya wa tla mo lagae wa mmona ngwane o laga a shapa o pališa keng gore ngwanešo le ge gona ka bolela gore ke a go adima gona ge o tla re go le shapo o tla e buša a re ngwanešo a re bone tsela re bone gore re thuša jwang ngwanokwe awa o no fihla ga fihla o reka sabana wa tago a fetša nkgapela wa driver wa sepela o ra re ke motho o e leng gore o na le lerato ga a kore o na le šedi mo mothong le ile la mo kgopela gore ka gore o a bereka a bolele le makgowa a le nyakiše mmereko a gone motho a sa berekang kua go yena kua o bereka 2 months wa fetša wa tšho o le wena o berekile ku ke berekile la bohlano le leng go boa monno wa gona gore ba re rekele piri ka mo o gola 2.2 o gola 2.2 750 ke ya rente 640 ke ya transport o patela 14 rand o le monno le yena o ne bothata ke re motho a modimo tlo go botša gore re rekela monno o rekela nteng ra bo re mo rekele phiri ane o se ka nagona gore maybe mohlomongwe wa bapala a wa bapala o dula le yena mo tšarateng
kua mmereko re be re fela re tla le di 100% cold drink a e tla le tsona a kry ena ke enane allowance gore di ntšha ka mokgwa ena a tseba a di bje ka fridging go ka nweno ye o tlo regua mosegare ka moka re dilo tša bane ra eta go dino dilo tše ke tša rabo jale o ra gore wena ga itšedi yaka ge le nwele dilo tša mogalabe ka gare ga lapa ntle le go bolela le yena bana le rara le tepone phoso gona moo rabo dilo tšela tate moremi dilo tšela ba bolela gore ke dilo tša rabo sa la bona dilo di le ka fridging la tseba gore ke dijo dilo tšela di a jewa re ja ka moka o ba e tla le di-take away ra di ja ka moka gona gore ba re dintšhe di bje mo tafoleng re ije mara anke re nke ba bolela gore di-cold drink tše le se ka dinwa ke tša rrabo mara o ka enwa yes o sentše moseleng a o tlo rugiwa le yena a butaka a gona motho a tšotšikang a feditšeng 5 months a bereka le yena a ke go mang ka nna ole ka mokana ga bona bosesea ka moka le bona ba hlokofetšeng ma ga go ne le wa berekileng 5 months kua ke eng le riang ge le fihla kua go ma go nento e tiragala mothola o ka se kgone mo kgotlelela ke gore o a tšhentšha o ba ka mokgwa mongwe re ipotšiše gore o tšhentšhiša ke gore maybe mohlomong gore o gahla rabo go ba go diregang wa re tšikela nna letšatši le mosang re ile ra sepela ra tsamaya ra mamelodi go ne le party ga bomanyaka ga ke fihla kua ka nwa biri ananke ke ka enwa strong e ke fetša mola family engwe e sepetše batho ba sepetše re dutše ka mola le bommane ka mola ka thoma ka rothiša meogo ke nyoko botša mmane bjale gore mohlako o tla go tsentšha diferong tše rong ka mmotša mmane wa bona tshware e zanela amin se se re swarang ka yona aowa a e gabotse mmane re o dirang ke a mmotša ke re aowa gape motho wa re ga ra sa kua le go bolela le rena ga bolele rena gabotse re no ba re sa kwešiše gore maybe mohlomong o re o gahla motho a gago ba o diregang na se se o bereka le mogala ba gage mo go teng aowa monna ga go bereka thoko ena o bereka thoko why wena o ba nwetse biri pele go ba botša ditaba o sewa ba botša ditaba o le souba gore ba kgone go kwa taba ya gago a be ke tletše ke pelo tate moremo a bona nako ke sa bakano be ke sa go pele ke no re ge ke re ke are mola ke nwele piri ke lebeletše so ka gopola gore o kotsi gone jwa le santše re drive go boele kua bjale ferontše thata ka thoma ka botša mmane bjale ka re mmane a re duleng fase ra dula disofeng ka ra wa bophelo bole bo phelegang kua oa nna ebile ke nagana le go ya le gae ka re nna tšele nka se di kgotlela a ke berekele selo ke berekela 2.2 ge ke fetša go berekela 2.2 750 ke ya rent ntweng ela 640 ke ya transport ka mo ke mola gore o swantse gore maybe mohlomong o balance gore at least o romele 200 rand nyane gae motho o tlo go botša gore rekela rabo biri o ra re ke ntšwana tšeo mara kgaetšedi o kgona go bona gore ka moka ka ga geno le a hlaka le yena se se ya go kgona go bona gore wa hlaka o ra re se se ya go bona o rekile koloi ka moka tše di senyegile di sentše ke gonjwa le rone tšhelete a kgone go ka lokiša le koloi yeo ya gage e tee bona bana ba mamago ka moka le ra go ne wa tswelang pele a buti wa bereka le yena le palela ko go ka kry-a thuso a le kwane a go kwana gona re kwana ke nyako go botša maka onko ke go botša ke re jwale nto ge le lebeletše ye le reng o ne le yona e noga e ka ra ga a gona mo gae e tla be e hlokometše ke mang ke mang a kwanang le yena ka e hlokomela a gona motho a kwanang le yena a maybe mohlomong ke la go nyako no fetiwa ka madi fela e felele gona mo yena wa tseba re o e hlabela neng kgomo tše ga di hlaba ke tša mogoga ke tša hlobošo goba ke tšang ya ke nyaka gore mphetiše le gona mo e re pefo ke tlo go araba e ko go botšeng kgomo ya menyanya e a kgetha gore e ba le mmala mara ya gage o tlo o nyala kgodinyana tše ditlang ba re e swantše e be le mmala nto ke nto malome a mpotšišitšeng yona a mpotšiša re kganteng mosukule kgomo ya monyanya e ba le mmala na malome a re a ile mothong le malome gante ke mo ke kerekang gona wa kwa ge ba etswa ka fale o ntšhitše bo malome pele malome a re ke a makala gore motho o re ntšha pele yena o šala ka ku ka re malome motho o tlwaetše le rena re ile batho o dira gona so re ile re a kerekeng tsoko-tsoko e re fihla re ntšha ena a šala kgaetšediaka moroka moragonyana go ne le mo a ileng a go botšiša gore go ne le mo o ileng wa ya lesesea go gona le ya go hlola 1 2 3 4 wa ra go gona ke kwa go nywa le bolela gore le ile la ya kerekeng and then a le ntšha a šala o ile a re ntšha a šala se go le gona mo jale nkane mathomong o ile
wa gana gore le ile la tšwanyana le ya go nyaka tša bophelo together? ke lebetše ke taba gale e be le taba gale kua maragong kua. So go lebeletše yona noga ye ka mo gae o bona e le thuša kang lena? Wa rona e re thushe ka selo. Se yena o bona e mo thuša kang ge e le gore gona? Motho o la ntate Moremo o ne le nto engwe le ngwe ko re a hloke selo. Mara o palela ko go lokiša dikoloi? Wa koloi ye nngwe la ya mathomo e bile beyond repair. A tšea a dira kae a reka ye a e rekiša a ke kgone go šao ka re ba re o e rekišitše napile a reka ye nngwe ya boisthuye ya boisthuye ya thula e tla mo gae mo ya thula ke koloi amene ke kgomo. Wena kgaetšedi yaka dilo tša gago di go sepelela gabotse mohlho mongwe tša bomasogana le tše dingwe like ke eng ntwa gago ye go sepelelang gabotse mo bophelong? Awa nna go hlakane sela ke nyako bolela maka le ka masoganeng go apala? Awa gore go tloga go sa hlakane selo. O nagana gore ntle le taba ya sesiago ke eng nto ngwe ye o naganang gore e go affecta too much mo bophelong? Eng affectang too much nna ke tsebang ke ya gore o swantse gore ke thasa. Wa tsere ke eng kgaetšedi yaka? Taba ya noga ya sesi ke polelo nngwe e leng gore e boima. E boima kudu ene ke kgona go kwešiša gore go wena e dutše ene ga e tšwe gobane o ba jwetša ke ngwana. Nna se nka go fang maele ka sona ke gore ke santse ke phekole wena le sesi le le gona ka moka. A ke nyako phekola wena o nnoši ke tle ke phekole sesi ka morago. Lebaka le legolo re santse re kry-e gore na noga tše di tlang ka gae ka gore sesi ga a gona ke tša mang? Sepoko se le reng le a se bona ka gae se tla jwang? Taba ye ya gore ngwana wa gago wa ba jwa kalafi ya ngwana e ka ba jwang? Re ka se re ngwana a bethile ke stroke ra re ke noga ya sesi. Stroke ge se iti ya se go batša motho ka gare ke moleko o le mo godimo ga ngwana santse o alafišiwe ngwana a fole. Ene stroke ke batho ba bantši ba bethang ke stroke ba a fola. Stroke se a fola a se gore stroke ga se fole. Ngwana o mo tiše mo ke le bontšhe gore ngwana o tla fola. Nka se palele go alafa ngwana stroke ge e le gore sesi mo gongwe le molatofatša ka dilo tše be le santse le bereke letšwa gomme letšwa le ye go le nyakela motho a riile go dilo tše le se ka la mo šupa ka monwana ka re gone jwa le bona. Go ya le ka mokgwa o hlalosang gore a re ngaka ye o bongwe e sepela a e sa nento e ka go thušang ka yona ke ka mokgwa go botšang ka re dilo tše di tšwa ka gae. Awa mo ba e menšitše ntsheng ba re ngwana ba ka se mo thuše ke kua ga bo ngwana nako tše rile ntsheng last week. Mara a ke re sesege ke no se tsebe bongaka kapa boporofeta prof ge ka kapa a tlile go wena ka bolwetši kapa ka mathata o tšholotše ditaola kapa maybe o bona ka lefahla o botša ka kapa mathata a gage le malwetši a gage e tlhola ke eng nto ya gore o re mola o bone gore ka kapa o a ba jwa ebile ka kapa o ba jwiše ko gore ka kua lapeng la gabo ba epetše something e tlhola ke eng nto ya gore o seke wa nyaka go tsenelela go fitla mo e leng gore o swantse o ye kua ga maubane o ye go epolola nto e gore ka kapa a kgone go kry-a bophelo? Malome ka kapa nka go botša gore e no hlola ke gore nako nngwe ga re le dingaka ka moganong ga rena a re go thekge go swana. Number 1 ge o le ngaka sa mathomo o swanetse o tsebe mantšu a go bolelwa le mantšu a seng a swanela go bolelwa. Number 1. Number 2, a ke gane ba re sesi o ne le tšaneng le tšona nna nka se re o natšo nka se re ga a natšo a sebe ka hlola a sebe ka bona. Mara nto ke e tsebang ke gore motho wa go rwala malome ka kapa ntho go rwala e santse e tshwenye yena note bana ba ka gae ene motho go rwala a ka se rwale ka selo a sebea kgole o swanetse go rwala ka selo a sebea ga gabo go ba ga gage
batho ba gona malome ka kapa ba e leng gore ba berekiša dilo tša go rwala nna eno re ka a ke bereke ka tšona dilo tšene go rwala go a fapana go ne batho ba nyakang magapa digupu go ne batho ba nyakang tšona dilo tša dinoga ene a ba di fihle like a ba di fihle matšatši le mo di-social media platform re no di bona like gore no batho ba go botša straight ba re no nna ke swere ntho ya go dira tšhelete a ba e dire sephiri so sese a ka se rwale ka dilo di se gona go yena di dutše mo gae nto mathomo sese ya bona modimo mo atlile o a bereka o tšere bana ba gabo ka moka o ba tsentšhitše mmerekong bana ba gabo ka moka ba tswile mmerekong o nkwa gaetšedi nna nto ke yang go e lebelela ko te nyakela gore na why mangaka a re ka kua go ne selo ba palela ko go ya go sentšha ngwana a fole number 1 ka gore ngaka ge e bona selo e swanetše gore e ntšhe and then ngwana a fola ke re ka se prescribe di-medication gore re fe ngwana and then re palele ko go ya go thuša nto e di-stepang dihlare gore dihlare di bereke ngwaneng that's why ke re ngwana wa gago because ba re wa tshwenya o ne le stroke mo go ngwana re monyakela thušo motho a fole motho a bega botse ngwana ge e le gore o palela ko go fola ka gae re tšea ngwana re le mangaka re ya mo admita maybe for 2 to 3 weeks and then ra dila le lapa la ga bo ngwana in the meantime ngwana re sa ne le yena malome ka kapa nkwešiša so re le gare re lwa le bolwetši mo go patient re ne le yona mo re ya tsamaya re ya go tloša mathata a leng ga ga bo patient ye gore ge patient re thoma ka mo ke re mo discharge ya gae a kry-e plekela e lokile e le gabotse and again Moroka mahu a go hlola ke batho ba go rwala a ne malwetši ka gare a nako e telele kore ke mahu a di-accident ka pelanyana ngwana o no kgatlile ke something a tlhokofala ngwana wa ikwešiša so kore ke nyaka gore sesi nna go ya ka nna sesi a gabotse maybe e ka ba lebaka la gore le badimo ba ka be ba le gona ke re wa moka gore ba re o swantša ye go thwasa ene badimo ge ba itla mo mothong ba tla ka tsela tše dintšhi le tlhaloganyo ba ne le go noetšea ba ebiele kua thokonyana gannyane and because wa tseba re mabaka a e leng gore se se o re fa ona gore se se ya ge o rwele honestly nkompotse mo kgaetšele ka before re tswalela mona re šaletse ke metsotsonyana e meraronyana go re o bone sepoko ke ntwa mohutamang e be le something like seriti so sa apere dilo tše tšhweu so ka re o apere burabura e bona burabura ya go swana le kereke ya meropo e dirile so mo mojako mojako wa kitši wa bobedi o swantse re tsene ka mo phatiseng ka ona mmago wa e tseba tabe ya gore go ne sepoko sa go apara burabura wa e tseba nna ke re kgomo tša beng a dihlaba ke tšang ke re la mathomo hlabile kgomo a re ke yang go be go thomba ngwana sesi ya ka o la hlokofetšeng ka segagabolena ge ngwana a thomba le hlabe kgomo wa hlabelwa mara ge e le gore mmage ga a hlabelwa ngwana a hlabele o hlabelwa sela mmaga hlabetšeng sona pudi le Mandebele mama ka ke le Tebela nna papa ka e jwa mo go papa go mo okay nambile la bis2 ya bis2 a hlabile o e hlabile e le ka lehula ngwana go a bolela gore kgomo ya a swanela go hlabela ka mo jarateng ge e le gore ke ya sešeba ga yo hlabela ka ntle ga jarata ngwana ba bolaile keng ke yena wa hlokofaletšeng ngwana kua ga gage ngwana ba re o no piletila fetša a hlokofala and then kgomo e le e hlabetše ka gae o gapeleditše yena le mmane ya ga ba gapeletše ba kgomo e re e hlabela ka tabeng ya go hlaba kgomo ke phoso be ba se ba swanela go hlaba kgomo godimo ga lekhula ngwana ene ebile ba e hlabela ka gae ngwana ga a hlabele kgomo yeo ke a ekwa ke phoso ene ke santse ke e bolela ka mokgwa e leng ka gona re ka se hlabe kgomo ka gae ka lekhula ngwana ebile ngwana gona re bona gore o tswile madi and then le rena ra boa ra hlaba kgomo e be ba santse ba e hlabe mo ba e rekang e tleile nama and then ba fe setšhaba yeo ke dumelelana le yona ye nngwe ya e hlabileng ke yang e be a thombiša ngwana sesi ya ka o mongwe a hlokofetšeng mara ke re ka Setebele ka segagabolena thuisa Setebele ge ngwana a thomba santse le hlabe kgomo o hlabelwa kgomo ge e le gore mmago ngwana o nyetšwe o hlabetšwe kgomo ga a thompa mmago bana ba sanka a hlabelwa o hlabetšwe pudi
o kgomo be ba sa hlabele mmago ngwanola be ba hlabela ngwanong so go ra gore le sa kolota mmago ngwanola ka mokgwa e dirileng yena gore re e boela morago ya go direga gona ka mokgwa and then a o bone gore ke pointe badimo ba ileng ba bona gore koloi ya sesi ba ithudishe kgomo go bontšha gore go ne le motho o ya nyakang kgomo e leng medimo wa bolena re sa ya mo tabeng ya go lenyakela nna ko nyaka se badimo ba mphang sona mabapi le tabeng ya lapa la geno and then re tlo le thusha re bone gore di a jwang ka mokibelo ke bina mo ga matlala le khwelere ke nyaka family ya geno le ya gabo sesi a kere ke nyaka family tša gabo lena ke nyaka go le thusha ene a ke nyake gore ba re mang papa ge ke mang ke mang a ke nyaka lena le bana ba mme o motee mma go lena o gona ko motee ke nyaka lena bana ba mma ebile prof onkwa e nyaka re no thoma ka go kgalema yena se sepele gore polelo la e boletše mo a re ola o ya le ba bo papage kae jwang kgaitšedi ka polelo e bela mafelelo o e ntšha ke kwele le nna gore ke phoso ya le bana ba mme bana ke ba mosadi ge mma gore na se a nyalwa a nobe a ile a tetopela bana kua le kua bana re ba ka gae ka moka ra gore polelo o nape o iripe le kgono le ge e se mo moyeng o se kwa tlo sa e bolela re a leboga ene ntongwe ke nyakang go e kgalema malome ka kapa batho ba bantšhi ge ba bona motho a thoma a tswela pele ba rone noga batho ba bereka ga boima ka montle malome ka kapa a ba robale bošigo le mosagare a ba khutši ba bereka ga ba kry-a ditshwanelo tša bona ba ria tše di botse a se batho ka moka ba e leng gore ge ba tswela pele mo bophelong e ba gore ka moka ba tla ba le dinoga batho ba bangwe ba bereka sesi ba bereka boima ene batho ba golla se ba se berekileng ene ba ba le tšwelo pele so ntwe e dutše kudu mo go rena batho ba so gore ge motho a bereka ga boima a thoma a achieva dilo tša gage ntene o ne noga it's wrong a se yona ntho eo ene e dira batho ba bantši gore ba palle ko go bereka ka lebaka la gore ba re mang o bereka ka eng go ntse le lebelela re ke kae malome ka kapa batho ba robetse go sasa ke buna moputso wa se ke beng ke se duletše mo stulong ge o tswela pele ba re o ne noga wa ikušiša sese a buta o gona o a kry-agala kgauswinyana o Pretoria le yena kose be ke tloga ke duma gore o ka re ka kopana le bona a re ba bielela bobedi re kwa gore taba tša bona go tloga meropeng dispatch jwang re ya go kgopela sesi a re dumelele mogalabi wa gage gore re tsene le yena then re tle re kgoneng go fetša taba ye semmušo ga botse batho ba tle ba kgone go kwa gore go speech jwang nnete se ke se kgopela malome ka kapa ke kgopela go fa wena task ya gore nko re kgorometše ka nako a re sware nako ene ntho re e dirang re nyamiša batheeletše a ba swanela gore emela ba emele rena a ba swanela go kry-a o ka re no rena re di dira batho ba bohlokwa kudu mo go bona no a re hlompheng nako ya batho nako ba re emelang nke re iša le morago so team ka moka ke a le kgopela gore ntho re e dirang e wrong le nna ke a di include ka tabeng ya nako ntho re e dirang e wrong a re a swanela go se tlhore sa iria gape motheeletši wa motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga ba gešo difounu tša kua ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 o re gona mola letlakaleng la rena la Facebook o no re Dr. Mremi o tlo e kry-a Facebook wa rena mola e na le batho ba bantšinyana 159 ya ke yona ya rena e go ka kry-a engwe sa lefasana o tsebe gore no ba nyaka go betha ka morago ga tsebe re ne le batho ba e leng gore ba ja tšhelete tša batho ge motho a ka re go nyaka gore ya online consultation o mo romele tšhelete ka e-wallet o mmotse gore no kua ga moremi go ne dipanka ba bereke tsona tša go swana le dilo tšeo tša di-e-wallet se ke bo wa tsoga o rometse motho tšhelete ka mokgwa wa gore ba re o tlo dia di-online consultation goba o etla o tlo go thekgela motse mara wena o senko o etla go fihla ka kua ga moremi ke lebogile kudu ba gešo go boledišana le lena bošegong ba lekgono